أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi čera maruz vyšime gospodara Allahe ko prvo tam sov sarije namen stvorija. A palo dva ko din islami uputija, hem jek trunka imani ko amaro kalbi mukla, pa hamdi le kera ko bare blagodatija, ni'metja kola ova menje dinga. Salavatim selami kerama हमारे बांग्ले पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम लेसरी familia ehli beiti lesera mala kula sliman li taqwali wa ashabia emsama nushakla katrudinen pe kopiro hayati ki praksa taneno qur'ani musunnati jiko yawmul qiyamah allahumma amin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh doa ko allah chera wallahi kabuli te chera pralesu sudahan esoro niyeti kabuli ko prvothan wallahi te del svakoj khairi basho maksimi ka se akika cherdol pe wallahi te barawolen ko dini islami wallahi taraklen ka tar svakoj sherri wallahi azza wa jalla te dellen svakoj khairi wallahi te kerellen to men pokorna muslimanja wallahi te kerellen to men poslušna pire da jake hem da des allahumma amin kad družina men jek tikne kratko ajete a u stvari od oana ne ni celo ajeti. Samo je tikno dilim ili kotor kataro ajeti. Wallahi azza wa jalla dela men godi. Sa menu insanja i sa men but mahane. A je kataro kola mahane si ka i but janate bistra. Pa Allah dela men godi ano Kur'ani wa kerindoj bismillahirrahmanirrahim. Wala tansau al-fadl bejnekum. Ma bistren o kerdola čipa kova sine maškaritu mende. Dela meno Allah godi. Mate bistrao šukari pa o kerdola čipa maškara mende. Sa meni insanja inam. Mai buco jana katar kret kola mahane susiamente bistra. A mai buco bistra kanikaso la čipa premala mende. Sjađa? Agjars? Pa Allah dela men godijem penela wala tensevlu fadle bejnekum. Pa prelade na kva kuransko ajeti ka ulavale ko neko bor kategorije ko so sa odnosilpe a kva tena bistrelpe ola čipa. Ko prvo tanke do Allah penela wala tensevlu fadle bejnekum mislilpe agjahar. Ma bistri ola čipa kova o Allah tuke dingja. Ma bistri ola čipakova o Allah tuke kergja. Ma bistri odola. So manuša si je savke avdive. Tama nešto na nelenge ko kefi, tama nešto na džanlenge ko plani, od vas ola plani ringete keren. O Allah nešto javer odredinge alenge. Ola odmate rovenpe. Ola odmate žalinenpe. Vodole so Allah i dela men godi panda ek buti. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. A kad bi mangene Allah esere blagodatija ni'ametija šukari pa la čipa te genen ne bi uspinena ako od ova o kraj olengoro te doresen. Subhanallah. Pa ko Allah ni dlatu nešto so tu manglan ko momenti odma ađiker šaj si da ih hajri. Šeo Allah ađikeri majla či prilika pa te del tugova kan mai butka e vil tu se akana ili pa Allah arachol tu katar da eksheri wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun pa Allah janela ma tu meni janen so si butiko ya si tu ke mangli ama wa huwa sharru lakum abano do wasi sheri ai si nešto ni mange wa huwa khairul lakum abado wasi tu ke khairi ama tu ni jane ko nleso Allah dela men godem ha wala tansul fadl bainakum atu ma bistri ola chipa o Allah ko atu ke kerga panaredina menge o Allah azza wa jalla wa kerindoi ahsin kama ahsana Allah ilayk atu ov shukar ov lacho sarsosi o Allah prema tuta gahar to je ponašin to ima nušencar fino ov prema volende pravedno, maker kanika se zulumi, ma ov nepravedno nikasa, nikasuro hako maha. Ahsin
kema ahsen Allahu ilejk. A tu ker ovlačo prema lo javera, sar sosi o Allah prema lo tute plačo ili pa šukar. Duito kategorija ke da Allah vačeri wala tenseul fadle bejnekum. A kvaki pravo lesiri smisla u stvari odnosil pe ko dui manuša. Sosi ženime. Ko rom taj ki romni. Pogotovo ke da avela okova vakti o rom taj romnite u ladon maškarpe. Pa Allah dellen godi wala tenseul fadle bejnekum. Ma bistreno kerdola ci pa maškartumende ko asine. Tamam. Alenđikate, pona odori više naš, ti zajedno te živinen, na negaj la kula, avem tu men sardiadeve. Na sine celo život okalo. Sine šukar momentija, sine šukar dive, aba je ke alenđija kate nesporazum mai naš ti živinen, na ne problem, avem tu men. Ama o kerdo šukari pa ili la čipa maškar tu men de ma bistren pen la Allah azza wa jalla. So se acaba. So se avdie na desini pe ek braco te uladol sardiadeva. Na ne braco te ulaven pe dui manuša te novel kavga, košipa. Pa vallahi je mari baje. Veruj ne navdije, so si žalosno, majla će ulavena pe očafirija se amenu muslimanju. Očafirija palo su uladon maškarpe ola si amala. Džana je kja vereste ko zijareti, ki ulica lafičeren. Ama amen ka na uladija ka nikasta, amen barahem ka šta so mai buča je ku pralave. Bana ne agyar. Wallah si ka vola amen, hem godi del amen, va kerindoi wala tensolu fadle bejnekum. Ma bistreno kerdola ci pa maškaritu mende. Pa na sine celo životo kalo. Sine o te fino momenti abaje ke alenđi kaj našti, po hajri inša Allah. Dalje, trito kategorija ke do Allah wala tensulu fadle bejnekum, ma bistreno ker do la čipa, odnosini pe palalen, tena bistrel pe o ker do šukari pa e da jako hem da deso. So često džanjol pe te bistrol pe, pogotovo pa ta amenda so ki Evropa alam, ili pa halatele kola ek vreme živingeki zajednica talo isto krovo koje kerpire da ja dadea, aba je kana Allah barava djalingiri na faka, pa o manuš peromnjaja, uspingene što te šparinen, kjepeske plac, vazdinjepeske ker, taj ovu lavdilo katar piri dajem pirodat. Hem soka šunele star, wallahi kana iklilem kataro cer mire dayako taj da deso kanči mansan ililem. Yek vilushka mansar, yek vilushka nidlema. Subhanallah. Crețu de kena klat desh va sta pe man de un sa corcori kavazara die. Abu Allah azza wa jalla de la men godi, wala tansul fadle beinekum. Ma bisteno kerdola ci pa maşkart mende ku asine. Isek butiko ya tu bisterganla. Kuma Allah azza wa jalla وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. A tu vakir, o Allah, mukto rahmeti pelende sarso ola man muklem piro rahmeti diklema koga so kema rabbeyani saghira. Ek butiko ya bisergan koga mes yumle tikno maksimi subhanallah. Pa koi diklatu bekecial ne tikno, koi parvargyatu ke gasian ne bokalo, koi dingyatu panite pije ke da trušaran, koji tu tiri gajla piravdja ke da nasvalo si ansine, koji tu ja bešela po celo ratem nasovela. Koji, dive račajte va kerata rodove. Pa eke so bisergan, pa Allah dela tu godi barabar mange em tuja, wala tensul fadle bejnekum. Ma bistreno ker došu kari pa, maškar tu mende. Pa čak ni katartire roditelja. Ako akana, alanki Evropa, mašala jesi tu vila, Mercedes, BMW, Jeepi, alhamdulillah. Šaj ti dajem to dan na pomožingetu. U redu da. A bola te nomen, pa kaj ko ebe, to so kere alafi. Sjani tu svesni. Odole se wala tensul fadle bejnekum. Ma bistreno ker došu kari pa. Peygambera Aleyhisselam pazin, subhanallah. Canena dok sine maksimi dindo sinani pustinja. Te delle pestar tud e halima e sadija. Le siridaj kod hud. Od toga štikno ine, ništa na džano, subhanallah. Ea kana u Peygambera Aleyhisselam,
gele berša, ulo pejgamberi, ulo vojskovođa, ulo ekbaro personi, važno insani, subhanallah, vodini celo država. So desim po muslimanja avenano je gav, hem osvojnena od ova gav. Ama kod ova gav živi niko, Halima Sadija. Po Resuli ke čunelo do ova, priminilen ko zijareti Halima. Negde bešela puna piro grtači i kalgjam talolate mukla. Pa ke dikla pire prale pre palotud uštia gušiale. Pa ke dikla pe penja palotud uštia gušiala. Kergjalen saigija. Dingalen hediya hem muklalen. Wala tensawul fadl beynikum. Ma bistreno kerdolla çipa. O peygamberi soşa ya kanatı keril. Koy bakiya. Mena canavala. Šulo presidente kana vodince država. Baro vojskovođa. Peygamberi. Šajala garte ponašini pe. Šaja. Mesiumle tiklov kojt ked ma oj tu dingja pesta. Meni penjaravla. Abana. O peygamberi aleyhisselam kani kaso kerdo la çipa vallahi ni bisterde. Kani kaso la çipa o peygamberi aleyhisselam ni bisterge. Vle se pralalen bivalen manuște trudini pe copiro životo tena bistrel nika so kerdo šukar bilo ko do atogo. Sar komšija, sara amal, pralko dini islam, profesori, imami, nebitno ko je od ova. Kogod kergjamenge šukaripa, valani lese kod ova tirana. Hemšunen, o manuš bivalen kod po životu te trudini pe, te na čul kani kase borđi. Kad penava borđi, ni misliv samo kole oj. Se amari godi, kad god pomine, već ka loveđan. Love. Kamera, parlament de sa kačava. Valani te truditu mata čul kani kase borđi, misli kod ova, kana neko pomožijatu i kilotu ke ko susret, tirile se kod ova. Tirinele se kod ova. Hem ko akava, i si tu duj buča. Kaj si obaveza, borđi si ano do ate kere, neko pomožijatu, tirile se od ova. Kergjatu ki usluga, irile se kova. Heme duj to buti, kod ova kerdo šukaripa, tirile se mai buter. Mai but. Alo manuša je pomožijatu ik frigideri te ikale, tarotritos, pratele. E akanov se linolpe, ja pomožile, irile se kod ova la čipa, mačovle se borđi. Wallahi naradila no Kuranem plan, idfa'a billeti hi ahsan. A tu, ko kerdo lošno, ko kerdo bilačo, Iran šukari pala čipa. Šunen subhana soj pravilo i siko islam, emo Allah sosi kavol. Ko kerdo lošno, bilačo tiri, šukari pa. Pa savitani tek obaveza o iraiba ko kerdo šukar, subhanallah. Aba medina engara, mendi sek pravilo romano. Kergan mange yek drom lošni pa bilači pa, aç. Me kirivče deš droma. Sa meni jam inatlije, a men sjam katilija. Esavke sjam, subhanallah. Abu islami nešto aversi kavola. Idfa'a billeti hi ahsan. Ko kerdo lošno, Iran šukari pa. Morusa sam, pa keram njegar. Kada neko je nešto prema lotumende, kerela, da je šukar, buti ameli delo, pomožinitu mi, kako susret. Nagradinen le baš je od ova. A ako naštja raken, ništa soja bišajle te nagradinen, ma kerelne se do. Hemoruma avdije ko kerdola čipa saringe do a kerena. Ov sa stom pravila te nagradinel tu. A borasa sam na čula u te plan, kerelne se dova, sa džini dike kaj od ova lesiri o šukaripa su kerđatuke, Irangan le se dovaja. Kaj od ova sorodlanka taro Allah ki dova, Allah dilali. Znači Irijan le se odova, Irijan le se kole sorokova, na Irijan le se više borđi. Hemo pejgamberi nika so šukaripa na bistrela, hemo dolja završina, ko kraja pominava tu menge samo 3 primerja. O pejgamberi ali islam kanika su la čipani bistreda. Čak najmuslimanengo mukaki strana. Pejgamberi na bistrela la čipa kerdo, čak tari strana je čafirengi, subhanallah. Šunan so desinipe. Prvo slučaj, ki bitka ko Bedr, o muslimanja starena eftavar deš mušrikija. Pandena. Rasul sallam akanatu uljivdo Mut'im bin Adi, plan kalima nušen sabi mukav. Yürüyen aklayım plan pa ya Resulallah su kira lafi bitka luftasi amena star gamlen tegani neli hine robiya.
Kada do ratni plen, maškarlen da mu manuša su astarelen, ona so zarobljenikija, sarkamukelen. Ora sa mena bistravo shukaripa, au do mutim bin adi. So manglau peigamberi se pileso resulito slobodina kale ftawar deshmanushen. Ofsine chafiri na ine mushriku ine na musliman. Ora sa salam mangla ek dive odlučini tiklo katare Mekka, hem tejalan ol Taif. Te pašuzi Meka. Mangano Taif tejal nevo listo tirini s početka te počmine manushen te vikini, aba Allah eseri zenea morandilo napal al teavel. Morandilo napal al teavel. Aba o pravilo tega je neki diklovea katari Meka na štiritu kaj kana tumange, hemsar tumange. Mora neko andi Meka kana tiklovem tuke garancija te del. Ako kadel garancija je Muhammed desek je celo Meka sao Arapija si protiv leste, niko na mangel ti čupek i beda. Pavel mutim bin adi lela peygamberi ai sam katarowasa nele angi Kaaba. Implan shune na kari. Koji kaza dinja kalema nuše za dingjaman. A tu menjanen ko za dilman misma mire čave, Allah čavi se pire čave, okla čavi se piro pleme, okla čavi se piro fiso. Znači bari familija sobjamen pena. Pa ov kerela shukari pa je peygamberi sa ov peygamberi palo bud berša ni bistrel go. Duito slučaj sa ov peygamberi ni bistrel o shukari pa čak ni taro. Čak ni taro mušrikija, šune nakava. Isto ki bitka ko Bedr, mo peygambera i selam te diklen je ke manuše. Bitka, lufta, marempe, mudarempe. Te diklene manuše ko avikini pe Ebu Behteri ma konita velle se čurja emle se zarari te keril, ma neko te zadinle. Kalačili, ja Resulallah, pa bitka, lufta, mariba, sarte nako. A ovča firi plana, je muslimani, morate branimen, morate maramen. Ama bistrino ker do shukaripa. Ki Meka dok sine trin bershine boikot. Blokada je muslimanen car. Na ne hajbe, na ne pibe, na ne džajbe, hajbe. Ograničime sine o muslimanja. Jek bud pari situacija. Kataro pari pa o muslimanja halelistija. So hajbe o pibe ni avol. Pa uštelo je bu Behteri lela pa na dujetrine manušen, hem pagelo dva bojkot. Pa Resuli ki bitka ko Bedr plan mate diklenle nekoj tu mendale se zararite kera. Ma slučajno. Diken subhana Rasul sam na bistrelo olači pa kerdo, čak nije čafirengo. Hem palunoj slučaj saro peygamberi na bistrela o kerdo šukartaru čako nevernikija, so desinipe, Ummu Selleme. Janena bašilate, manušni koja manglate kerel hijra katari Meka ani Medina. Šunela ko? Šunela je katar o manuš sona nemuslimanja Osman bin Talha. U nas nemusliman. Šunol kaj džubliđej mangol korkori drumo te cidel katare Meka ani Medina. Pa wallah. Miro muršipa, me burosem, me ni dozvolivije ka džuliđej korkori drumo te cidel. Sođane so šajla tovel. Ko drumo tega ni hine laso i klona čineno drumija plačkinena kerena pa konapla i si da dovoljni tano divla životinje so bisa kerenla. Ma me burosem, me ni dozvoliv gova. A naj musliman. Ma ispratija kala manušnja dži anglale Meka. Kana vili anglale Medina, pardon. Znači lala tari Meka i garđala dži anglale Medina. Ko kuiba muklala se nitro malte delandre, na ne musliman. Muklala. Pa lo bud beršao muslimanje i rimpe katare Medina ani Meka osvojine ne Meka. O Resuli rodelo onaktare okliču katare Kaaba te delandre. Bičali eke, pinđane no kliču. I rilpe okvapla ja Rasulallah, Osman bin Talha, idelo kliču. Ave penele se nekanelo kliču mate bičala je umere. Kad peja umere, eke kotar Osman bin Talha, telarde šere avela im delo kliču. Pravilo Rasul salam udaram delandre. Čerel so čerel iklo. Kanako iklo je ba Rasul salam katare Kaaba. Panla udara, o mai pa šutnele se rađi kerena te den okliču peygambera islam. O Resul nadela nikka se kataru muslimanje okliču. Hla vikine Osmane bin Talha. Hem delle okliču, hem hla kva kliču tute ka čođi ko sudnjo dive. Hem dan danas okliču si ko koja familija, le siri. O kralju našti delandre pa je omnija volte putra. A janena Isus, Resul salam bistrela lesor o kerdol šukari pa kova ov kerja. So kerja ispratije muslimanka ko drumo pa zingjala matovel nešto laja. Pa ako i tano omanuštena bistrelo kerdola čipa katar omanuštena ne muslimani,
Soj onda tek muslimanea. Pa tek onda nije bilo manušte bistre lesoro šukari pa. Ema kad te isi duj buča. Od oajecano te na bistre kani kaso ker do šukar. A duj to. Tu ko aso kereao šukar, ma čivo do akonak. Duj bud bit napravili a katarakva kuransko ajeti. Tu so si, tu ke kerdola čipa, ma bister gola. A duj to pravilo. Tu ko aso kereao šukari pa ola čipa, ma čivo do aj narodose konak. Sa so si avdi. Te no avke me tu halatele kaove. Te ne bičalavčine bišmile franke kave. Ki Evropa sine? Vă pominale s-a înglal tranda berso sine. Pa kergean manghea nagrada? Čutin subhanallah. Ma hasar ciri nagrada tireva ceribai. Ako manglea nagrada, ako manghe sevapi. Ako na selam aleikum. Da vas te vas katarodova. Amende doaj avdi ajar. Hari nešto čačkijanma, hari nešto dukhavgjanma. Ca pomiv ce cret mirela cipa miro kerdoșu carsu kergiumke pa anglal pinda berjda. Ukso ca pominav tu, ca pominav și am dai chiar rahmetliasă cu avice dunia na cla tu ke familia do manuși. Dolese dui pravile ai calaka tarakwa Quran skoayete modulează orșina cu to Allah puma wala tansalu fadl bainakum. Ma bistren kani kaso kerdo shukaripa ili la cipa hem dui tobuti tu ko asocerea o la cipa o shukaripa te kergan ker sarvalan impal doa machive narodose konak niti pa odolea makorin nikas manginoi lete perave ili na janafso. Wallahi te dal sfaku khairi to prosinem to putini wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa insaste ko sabari.